Zadnje dane slavljeničkog 10. i ujedno posljednjeg Kvir Zagreb festivala uveličao je čitav niz izvedbi zvučnih, regionalnih i svjetskih imena. Pod redateljskom palicom Bojana Đorđeva, Stipe Kostanić izveo monodramu Psi. U pitanju je predstava Psi po istoimenoj knjižici Hervea Guibera. Ova konkretna knjižica je neka vrsta beleženja erotske fantazije, dosta eksplicitne. I povlačenje muzice približio mi je usta svom penisu, toliko blizu mojih usana koji su ga gotovo dodirivali, ali ne posve. Gospodar se opet smijao, gospodar se opet smijao i kako je predstavio svoje noge u čizmama i križa. Pošto je ovo posljednji Kvir festival, hoću da se pohvalim da sam ja zajedno sa svojim kolegom Sinišom Milićem imao performans na prvom Kvir festivalu 2003. godine i onda mi je drago nekako da sad zatvaram. Kvir festival od svoje se publike službeno oprostio pred svečanim platnom Hrvatskog narodnog kazališta uz prigodne govore organizatora te glazbenu podršku Lezbora. Sa sličnom iluzijom, koliko teško to zaista može biti, je prije 10 godina nastala i ideja ovog festivala. Nikad neću zaboraviti prvi razgovor u Zagrebačkom gradskom uredu za kulturu, kad sam tamo spomenuo ideju Kvira. Automatski odgovor je bio, nađi si dečka, što će ti festival? Iz današnje perspektive mi se to čini kao zaista iskren i dobronamjeran savjet. Anželo Madureira je svojom gotovo karnevalskom i za narodno kazalište neobičnom izvedbom zatvorio svečani program, nakon čega su se svi uzvanici uputili u predvorje gdje su i simbolički ugašene svječice na slavljeničkoj torti. Svi prisutni imali su priliku ostaviti svoj trag u knjizi dojmova. Znači, Bukovčev zastor zaista dolazi samo na blagdane, državne praznike i slično i mislim da je lijepo da se 10. Kvir prepoznao kao važan datum u hrvatskom kalendaru. Ja sam siguran da će se i Kvira u drugim formatima nastaviti i biti će sigurno prisutno u Zagrebu i u drugim gradovima Hrvatske. Čast da zauvijek zatvori festival pripala je zagrebačkoj publici dobro poznatom plesnom izvođaču i koreografu Raimundu Hogeu. I'm very happy always to be in Kvir Zagreb, and the audience is always very interested in the work and very respectful, and I like this very much that they really are open to see a different kind of work. Na zagrebačkom Kviru Hoge je nastupio već 3 puta, ostvarivši poseban odnos sa festivalom. Upravo u tome valja tražiti simboliku izvedene predstave koja nosi naziv Umrem li, ostavite balkon otvoren.